Kini Casify Super Cell ni live tui je baksa sungo E plus by E grade mobile kaham da betui sopai okay abon tui no okay abon tui no nuknai okay te kaisa okay ani je YouTube channel kokborok ni tech entertainment YouTube channel tongmani nongni norok nugi mankana jeta channel ni bumung swlaijak channel ni bumung hingkai sibakor trends hinui ang khuluka mane swlaika tamni bagi hinkhe ani o channel norok kwbangma video category nugui mankana jekhai content mane alka alka jemon romdi politics no tui bo tongkha news update no tui bo tongkha hingke tabuk hingke ang mobile rok unboxing khlaio tei mobile ni advertise rok khlaio hingke baksa chajakya wngkha hingke haini bagui ang tabukhai jeta channel ni bumung aboni bagui paltogi masika jeno ang 4ta category ni video rajaknai oro kaisa hingka update kaisa unboxing kaisa hingkai banking no tui tei YouTube related no tui norok o channel o nugui mannai 4ta category ni tui norok o channel o nugui mannai eba trends eba update ba jeta choli tongo viral video ama hairok norok nugui mannai hingke norok sai mankana hingke tabuk faidi jeta E grade baka sungo dara E grade ni mobile bo bahai E grade ni mobile hingka hingkai kaham da sokpai E grade ni mobile ang jotoi gota rwkha tamnani kaitham mobile order 4ta mobile order rwjakha hingke aroni bisingo jotono kaham no phaio kisa 13,000 rok phaio hingke tabuk o jaga nog nugui mankana iPhone 12 4GB 64GB hingke RAM khe 4GB hingke bini picture bo bahai norok oro nugui mankana E grade kisaro kwplam hai nugui mankana norok photo o nai norok ree o bahaikhe single mobile o photo nugui maya iko dots kwbangma ekdom sitra wngjak hingke tei display kisa full kakhajak hingke nwng oro nai nugui no nwng ma rwnai hingke aboni bagui no chungko dam kom ongo battery unknown part display unknown part phainai hingke bini dam jemon temon no mobile bo nwng mannai abo haikhe ko mobile to working condition no mannai sungo boi mobile khe working condition no mano norok no ang jephuru o norok ano WhatsApp tei mobile sano photo phunukdi hinui afuru ang norok no photo phunugo iko bahaikhe no mane picture rok phunugo tei QC report nadi pordi hinui nongno sao QC report o norok nugui mankana Wi-Fi not working Bluetooth not working battery is unknown screen unknown battery unknown BC message destroyed hingke nwng omahai mobile no nwng nahanai tabukni thanio depend khaio hingke nwng long term ni bagui nwng nahana hingke tei kisa kaham no naina hadi omokha 12 Pro hingke tangi hingke rang no haino waste ta khlai rang ajina bagui onek mehenat nango ang kwrui wngui achaimani bagui ang saimano je rang ni mullo onek tongo rang belai kheno morok hingke haini bagui thingno chwngto business chung business ni bagui chung chini samung abo hai chung mobile tabuk ang norok no phalui tongo abo haike order khlairui tongo abo chini samung norok chajakhe norok order rui nahaka phiaba nwng je naha thani nini kolom tei khiklai paimani bo tongui mano hayadiba rang to haino bohang bolaya bole gaboni bagui nai nugui norok order redi obo hingka hingkai 12 Pro C minus oboni condition bo bahai ko condition to kaham no hingke iko bahai mannai phiaba mo C minus
Hingke nahana ni sekang bini photo nang phunugriwi ko battery service camera unknown. O jaga no swijak tongo. Mobile ko working condition phainai. Hingke oborok no C minus, E plus, E grade mobile rok abo hai. Hingke Android ni bisingo tabok thangdi Android OnePlus wngkha. OnePlus 5G E grade nang no phunugano. Taboromdi OnePlus E grade tongo miarogo to offer tongmani. Hingke C plus rok hingkai sao D minus naharmana haipano ang E rok no hingke suggest khlaigrak nini budget kom hingke neng nahadi risk tui neng nahana musungke nahardi. Obo hingkai OnePlus 11 5G 9120 টাকা. Condition taiko kaham no nang nugi mankhana back abakhai nugi mankhana rok Android hingka wana na kari Android hingka kaham no phayo ko nang nugi mankhana ngete kaisa iger to hingkai return policy kwrwi ang barbar nang no sao return policy kwrwi bini QC report ko mention tongo tamo phone ban loose screen major scratch purchase no purchase India no screen copy angkai finger touch sensor not working proximity sensor not working abahai heavy scratch touch not working hingke mobile o srai no swijak tongo hingke abahai no E plus o tang tak nai thangni same mobile no E bahai no usakang thangnayo iPhone 7 order khlaika deliver wngkha mobile tabuk je borok working condition o tui tongo norok video nuge hingkai norok channel watch khainadi hingkai thangui hingkai norok saimanano hingkai Android ni bisingo hingkai neng kaham keno neng nahari mano E plus ba E grade phanpa hingkai iPhone ni bisingo hingkai norok dam ni tanahadi temon 12 11 13 14 15 hingkai norok mane deranai gabono tini ang kisa live ma khaika hingke abahai hingkai ang norok no suggest warranty gwnang jat mano 6 month warranty 6 month warranty bo jorao second hand mobile nahanai abo ang sabano tabuk ni thani budget kom ni bisingo se second hand mobile rok chung nango do ni thani budget tongoi tongo hingkai neng new mobile no nahati gana dio jagao ama iPhone 11 16,020 টাকা baka sungo dara 11 7,000 8,000 ke mano mamo to mano E plus E grade neng manai peba jepro sok payano apro hingkai belai keno hamya condition neng manano apro hingkai norok ano jalok nai dara mobile tiri mani tiri phaika ganok na bokolo no sai ribo je E grade ba E plus grade hingkai boni return policy kwrwi ikomo superb condition good condition rok mobile rok nahaka hingkai norok ni norok warranty bo mannai 6 month warranty ikoro 6 month warranty nok siyak nukhana bisingo mungsasuk deraka hingkai norok abono return khaimano ba borok no service khlai mobile rwi honai abahaita gabon bagi superb condition di obo kono change kwrwi hingkai box mannai charger mannai tei cable bo borok no horo abahaita ke obo khai 11 tarom dio jagao OnePlus ni bisingo warranty jar tam tong hingkai Vivo tongo hingke mokha iPhone 12 23,180 ojo to superb condition ni hingke Realme 10 Pro Plus iko jara Android hamjaknai Nebula blue color 6 month warranty obo igi oborok nahaka hingkai norok ni bagui kaham nai tak Samsung bisingo thangka hingka naidi omo joto no warranty gwnang mamang tam mobile tong nogo jaga naina di hingka aro ni bisingo tebo budget kom ni bisingo nahana thangka hingke single mobile o thangdi oro C minus C tongo grade jemon iko 13 kaisa 25,300 grade B ni hingka omo kaham no iko oro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, गोबां मडेल दङ 13 आजके एभेलेबल इनके नोंनावबो तामखायनाय QC report नों नां नायरिनाय नों जरि नाहाना हंगांखाय QC rom di angano oro kaisa QC bomo nahake kasano mo 3 number device oro na di QC jo don't right joto working battery health 85 থেকে 100 manai iko major scratch kisa mobile scratch tongnai second hand ba inke aboni bagui norok jodi nahana hingkangge grade B angno sawo grade B plus angno suggest khayo tei grade A amo nahadi mobile damni mano piaba mobile lasting khlainai abo hai goro grade A ke busuksini 28,010 টাকা inke o jaga nadi joto condition kaham ama haike mobile nayota gor 12 kaha tongo grade C plus ang je mobile tabok live khai tongo Samsung Galaxy M35 ang bar no live of phai kokno sawo ang nahama ganang ang 3 mas rok use khai tongo mobile takphonani kaham condition takphonai ko a mobile mon live khai nang phonogui tongo inke mobile grade C plus se kaham phayo inke nung o 12 bo nahari mano grade C plus inke ko 13 tongo 22,970 টাকা mo grade C plus aboro nahari mano QC naidi QC naiya kanai ang nang sarinai mo mobile nahada man okay man ka hangkang no mano inchane manya hangke manya hinai nang sanai nong ni rang no haino tuyo kosok di rohogla moka iPhone 12 4GB 128GB grade C plus 16,970 টাকা o mobile na man ta ang nang QC report nai sawana o mobile na hari mano o mobile kaham no phainai inke baka so 10,000 ni bisingo mana mano 12,000 ni bising mana mano iko iPhone 11 12,000 tamna dibi copy screen mane ni display change manai aran swijak tongo baka sungo 10R to iko 10R 3GB 64GB iko inkai te kaisa inkai khana jar tin rok mobile order khlaimannai ani pass pai to kan rok jodi mobile order khlaina muchungke norok one time pass ma painai 60 টাকা reoi inke aro order charge takrom di 1000 simi 20,000 500 টাকা charge 60 টাকা minus থাকে tei norok ano order charge 440 টাকা hokai nungo inke ayongo jodi 21 ni simi 30,000 ni bisingo nahana haka hingkangkai norok ano 60 টাকা minus khai tei bad baki 540 টাকা bahai ke norok ano payment ma khainai nong mobile order na muchungke ama haita inke norok saiman kana get tabrom ni Samsung Galaxy S23 Ultra tongo moha Ultra do grade B minus ni mobile bo bahai iko condition na bini ingkai bini QC report naidi o mobile na hademan mano sudu display simi change mahaita ingke dam 31,100 টাকা ingke S23 to gri ingka Ultra no S23 plus tongo iko mohai grade D minus ni Casify super no kondino thokikla jeno no mobile phone beri bai ko bahai ke nang nai nugui neng pai mano nang Flipkart ti phone nang mobile nugula Flipkart to sudu sung katal mobile ba sung mobile naikha order rikha amai pia oro khai joto bising ni function bojanto no phone gui do mokhai Samsung Galaxy A35G 6,500 টাকা grade D minus o mobile ni condition bo bahai nangno phunugano iko kaham no mobile nugui mankana kisa ti aro kakhajak kisisa ama haita mobile kaham no gamon bagay norok obakai pom budget inke o mobile norok nahari mano
Hingke abono norok order rok na hingke ready oro grade A ni mobile ni konadi hingke iPhone 15 45,010 taka 256 GB abobo nung manui mano iko pura QC pura clear QC hingke omo hai mobile no hingke mukom tino nahari mano grade A bujike da hingke return policy tongo 2 din hingke aboni bisingo nung warranty jat hingke warranty jat bo mannai hingke 13 15 Pro Max nong nugui mankana hingke tenar tongo hi grade A ni jarak tenar hamjaknai 12,010 taka se belai no keno mane deal kaham amo hai Vivo tongo amo hai rokta hingke te kaisa nongno live khai tongo jokhon ang saikhnari mano ani channel o tamni bagui video rok asuk je agini ani jeta topic tongmani rok ang rwimaya wngui tong aboni reason saikhnari mano ang video swnamnani time malia tangi hingke hingkai o tuyung eba sagot eba somudru tongmani bagui a somudru no supungna bagui salbrum no samungo mangno jora no rwima tongmani bagui ang content rok asuk kaham khe khaimai wngui tongo haifano mansak ang hard work khlai tongo tam bagui hingke khlainai bo mano hingke aboni bagui ang content rok norok no asuk phunugui mangui tongo haifano ta wanadi je jara ani channel je kokborok ni tech entertainment YouTube channel je swkango je subscribe khlai tongnai o channel bumung tabuk sibakor trends hine ang phari rika hingke norok nana omo haikhe hamjak mung rwi tongdi hingkai norok kwbangma swrwngmung bank ni related YouTube ni related tei jeta tamni news update viral video abo hairok jeta nangkukma trends je cholimani norok nugui manano hingke aboni bagui bwskang salo norok tebo kaham kaham content rok nong nangrwna bagui chaitoknai saptao waisa ba waini phano daily video rwmaya phano ang je mansak norok ni bagui video swnamui norok no phunukna bagui ang chaitoknai aboni bagui norok ni subscribe norok ni like norok ni comment ang nangui tongo norok ni support nangui tongo hingke abono norok kwrwngui tongdi haikhe no sibakor trends YouTube channel o norok no lamsogo kwtal khe haina hai hingke oro 11 tongo 15,780 taka te kaisa norok no sawani PayPal account ni jeta bobo haikhe swnam norok video naiyakho hingke channel o video kwtal phaijak norok naidi tamokhe ang aro asuk explain khaimalia dugan o tongkha tui swnamaba tabuk next video phai tongo bobo haikhe bank add khlaijaknai tei KYC bobo haikhe complete khlainai abono tui video phai tongo hingke a jaga bo bank account rwnai PayPal account no ang abo nongno sawano PayPal account nongno khulugui no direct phunukgana ang o PayPal account no tamnani chwng wngbo khaina nango identification khaina nango identity verification khaimani nini voter ID card Aadhaar card driving license jeba kaisa document tongna nango hingke o PayPal account tamo PayPal account mani hingkai je norok game phanthungka dollar no subainani hingkai PayPal account nango hingke aboni bagui semo PayPal account khulungna nango hingke aboni ulo hingke bank add khainani mo ani tekasa ID hingkai oro add bank account thangya kanui norok o jagao bank add khlaidi bank add khlainani belai no kwlai hingke o jagao ani security pin sanai tongo o jaga thanginai norok IFSC code tei account number winai norok bank account add khai paidi add khaiui salnui ba saltamni ulo nini bank o kaini deposit amount thangano a deposit amount no o jaga page makhai
oro net chulungmani ba loading no phono mengui tongo hingke aboni yagulo hingke tamkhai naidi bo bank no rwkhaisa abo bo nangna sagono a bank jomdi ko jaga IFSC code liko IFSC code te account number winai o jaga norok bank account add khai paglagda ngabo kayani hingke norok o jaga nukumagan angko tamnani andro gondol nugui mankana hingke aboni yagulo hingkha tamkhai saidoman security ni bagui abo nugui tongo bank account hingke Airtel payment bank Airtel payment bank Jio payment bank abrok se o jaga add khai nimon state bank UCO bank Axis bank amar korongni bank korongya oro chikon bank se add ma khainai ama hai bijra gai te kaisa hingkai abahai je norokno masao te kaisa o jeta relax jeta tamnani angko application o application norok tongmungno use khai tongo hingkhe obono takhai di ang jotoi oro ang swkangma video rwkha tamkhe oro ang 5138 taka ni khaika joto cashback bwswngma kha 43 taka se mano hingke aboni bagui te kaisa hingke naidi o jaga ono fail server rok down wngko 3-4 din rok tongo server down wngko hingke aboni bagui norok o je relax no norok use takhai di abono use khai tongkha hingkhay hingke te kaisa bwskang salo te video phaina norok nai tongdi Ayushman card bo hai download khlainai voter ID card kamai thake los wngthake bo hai swngna hanai download khlainai aborok video te phai tongnai nokni bagui kwtal tei kaisa hingkhay norok CHC ID bo hai nahanai ama hai hingke pan card approve khainani bagui tam document nang abo nang saka pan card apply khainani bagui hingke SAR ba voter ID card apply bo hai khlainai mane kwbangma ama hai swrwngmung video rok nokni bagui ang tubui phai tongo hingkhay tini bagui musukno hingkhe norok saimankana tini ang mix khlaika je norokno mobile ni bo phunukha hingkhay tei channel ni je bumung paltongmani aborok bo norokno soi khlaikha asukno jotno hor kaham norok bai haino hai next video malai phinai norokni support norokni comment ang nangui tongo asukno jotno no hor kaham।